Kasulong lajong FC kapenpau bakan Siem Kabu ya kajing lekai hakaying persya ya ka North Eastern Reorganizing Cultural Association FC ni ka NEROCA FC ka bakin ya lekai hamadan first ground joka SSA pulo lasai ka singi pale ka khandai tari unai wing arhajar arphulai hakapor arbaje no phai singi lapan pau ya kane do head coach ka Shillong lajong uba Bobby Lingdo habakran shikilar pathai khubor ha conference hall joka Shillong Sports Association ha polo hene kasi pratari unai wing arhajar arphulai ulapan paru bakathong jongka Shillong lajong hi kalong ban yokhur yaki lai pon hakani ka jinga khun persya yakani ka kunho na Manipur upan paru watla ka NEROCA FC kalaram RCN hendrai kim kensting namar hakani ka kenti wat kani ka klub ru kani khunting e ban yo ya ka jingjok baningkong jong ka persya ya ka lajong halor ki katu kani gijing bakla ha gijing khun bala lej da uba Bobby ulapan pau ba kilapan bet bat pen kre ba ha ka ba kirang ya le kai kentre shitom ban pen urlong ya ka thong jongki ha gani ka kenti nakaliang u Ronnie Wilson Karbudon ula wer ki pat ba ka jela bakin mi renti ban kersan ya ka lajong ha gani ka jinga khun jongki persya ya ka NEROCA FC pat kane kan aiman sim bhaya ki Haswa kane nakaliang u head coach ka NEROCA FC u Jacob MJ Joseph ulapan pau ba nakajinglong jingman ha Manipur ka club kamyo por hok ban kilanmen ka jiyo tang khandiat e ipor shwaban yakhun kadba ki we ki club kiradap pen kre di ki lai saw banai manshwa kumta kamde ka basuk yaki ulaya thu ru wala katta ka kan hun kan tre shitom ban penlem ya ka lajong ban yo khur ki lai pon baning kong jongki kumju urang eleka ka NEROCA FC usaram poire ukermen bakin yo khur ka jinjob ha kan ka jinge khun persya ya ka lajong hayin jongki eleka kan yang jongki malap pulau pada katong no what we expect lap tempo lesha kata nega jutmu jungi lasai per kila kre kata rum ba bila itu pun jungi lekai bila bakla sakman aki arlaisin ki chances yo percaya dengan sporting let's say dengan dep itu ki chance yo yo 3 point something yang mau sporting tambah let's say ke buat peperangan ini berkerai ketika selesai kesini mungkin yo ada 3 point ajur pun tidak kere kata lu bahwa in restore segmen ajur penung dari penung benar benar ya yang chance bagi segmen mungkin tapak ke dalam island ini tap segmen ini persen ini menjadi bahan kau kita chance sebiji harus dijaga. Dari itu FC balik become Shillong lajong point top 5. Iko peluang dia dalam point terakhir top 5. Om bismillah. Alhamdulillah. Kalau ini kita madu tuan klub untuk buat mengiru ni kami dan suka terjadi kere kalau man sedang berjuang di kerajaan atau sedang ingin astang biar harus arfulai tu arfu arah sini te kalau ni kami berapa iyo kere pada serending harus kami te dengan perkuatan berkumpul pois ketong bahwa pois ketong dengan bonus juga cuma suara yang tadi yang berkat bahaya ini don kita bor ni kalau ni nampak so pun bor ni kreatif bahwa hata haita ikti yang mampu bisa suara kata top 5 dengan ada nak top 5 pada kan saya nanti ingin pois ketong ni ya juga bor kena jungiru ini bagi kita dalam musim tentang tiban teristom har kreatif bahaya tadi ban lekai di kita require by musim dengan iki ba kiru ki kita kata jutram ban pois thong di desa kita require bagi orang ban pois top 5 kam dek so bagi tim khan akan ID latih tim ni so de pois so right rumah pois thong kam dek so tamangan pois top 5 so require kita sukses ini klub kepala Raja Aslam tanah COVID dengan 5 yang let's say ketika top 5 kan gue nak bagi
treatment. But let's say yang kita man kita taruh kata semua apa gunung ini kaya dengan ayam mentah. Jadi nak kasih kita jungi kita kalau improve kalau compare ni sama ada nomor ni one bit nak second division dulu kata apa kam Ayla di mereka di foreigners tu kalau penundur bahaya ngiru ke local team create kena zong makin nget lah dia makin lah position atau bagi setengah ke second division dulu untuk berkat bagi position atau qualify kata maham pim baru kat bilang ya bilang pada berkat ini malah bedang sudah one ketika covid dan one ketika you yang sedang biang ke ketika training yang sedang biang ketika SPL ke macam di itu ini bang iba mendapat bagi kena jungi gila yo itu ka thong juga second division ki shanya hade bisu ba bere la ya lagi trishtom damar ba quality ki don di hata kati yo ru kena kon phai sangi menta ki ba na ba meeting na lo jong la ka smi ki club ka ili lawan phai bang sangi taru la msim haju menta le lawan suni foreigners le kla kham khan ju show te haini competition haini jingya kilan met lang badan lang berkhaj ki players kala onra kata spirit kata performance jungi dengan nong kudo orang sedang ni kali kita de nakwa bukan ya bagian lap maintain because orang data ke game ke baar sai mal bagi dengan Arsenal game de bukan ong bagin jakai man la kasih untuk melap marba ni hamstang so at least 4 5 6 matches kumnong perform tentang tuan satu apa hadu kan kena jungi gila ban expect ini ka league ban maintain performance gi hingga ayo mentah. They don't have a spirit. Okay, like my captain, my goalkeeper, he go to play in ISL. He is the one who has spirit. Is the captain. Okay, the other players, most of them is never played in I-League. That means they are amateur player. They may when they come to I-League. Like if they play Hyderabad, they got most of the player already play I-League, ISL player. The foreign is good player. They already prepared. They mean the nervous is there. They not just settle down. I hope because in Calcutta I have a problem with friendly match also. I don't have a good friendly match. I play only East Bengal ISL team that I won 3-2. 3-1. 3-1 I won the team. They mean the team when it comes to the I-League, we are traveling straight away 3 away game is problem. Like me as a coach on the plane also problem because we came from Cochin airport until here is 24 hours. This is my first experience in traveling because in Malaysia you travel only 3 hours. The most is 3 hours. It's not 24 hours from one end to another end. They mean this is the way I learn a lot. Okay, how to the player recovery is very important because the tire to come every game like this game, the turf, lot of things as a coach must be prepared before the game.